Jeste li znali da je ovu mozgalicu napravio mali studio koji će kasnije postati moćni Blizzard? Zaboravite bezglavo trčanje, ovdje se mora koristiti sami mozak. Kontrolirali smo 3 potpuno različita lika, Erik koji brzo trči, Baleoga u koji udara, a Olofa koji blokira štitom. Caka je bilo u tome što ste ih morali kombinirati i sva trojica su morala živa doći do izlaza. Priznajte si koliko ste samo puta morali ponavljati cijeli level iz početka jer vam je jedan od njih glupo pao provaliju. Pripremite prste za žuljeve i sakrite se od roditelja. Godina je 1994. a na naše ekrane stiže brutalni Mortal Kombat 2. Nakon što nam je Nintendo u prvom dijelu cenzurirao krv i ubacio onaj glupi znoj, ovdje su napokon popustili. Dobili smo savršen krvav port direktno iz arkada. Grafika sa stvarnim digitaliziranim gluncima nam je tada doslovno topila mozak, a mračna atmosfera Outworlda je bila neponovljiva. Na scenu stupa najluđa glista u svemiru. Godina je 1994. a pred nama je genijalni Earthworm Jim. Ovo je bilo čisto vizualno čudo. Ljudi iz Shiny Entertainmenta su napravili igru koja je izgledala kao da doslovno igrate crtić subotom ujutro. Animacije su bile nevjerojatno fluidne, a humor potpuno apsurdan. Od lansiranja krave u svemir do onih suludih utorka kroz asteroide. Ali nemojte da vas taj šareni dječji izgled prevari. Igra je bila teška za poludjeti. Ko još ima traume od onog podvodnog nivoa sa staklenom podmornicom na vrijeme. Čisti horor za živce. Kad je Konami ranih 90-ih dobio licencu za Viteza Tame, nismo ni slutili kako nas remek dijelo čeka na broju 32. Batman Returns nije bio jeftini pokušaj zarade od filma. Ovo je zapravo mračna, teška i vizualno impresivna tabačina s ogromnim likovima na ekranu. Svaki udarac ima nevjerojatnu težinu, a onaj specifični trenutak kad zgrabite klauna za vrat i doslovno ga zakucate u stakleni izlog u pozadini, to se pamti cijeli život. Kada se udruže tvorci Final Fantasy, Dragon Questa i kreator Dragon Balla, povijest se piše sama. Pred nama je neponovljivi Chrono Trigger. Putovanje kroz vrijeme ovdje je doslovno mijenjalo svijet. Ono što napravite u srednjem vijeku direktno oblikuje daleku budućnost. Uz to ovo je bio RPG koji je napokon izbacio one naporne nasumične borbe. Neprijatelje ste jasno vidjeli na mapi, a vaša ekipa je kombinirala magiju u razorne zajedničke napade. S više od 10 različitih završetaka i soundtrackom koji danas izaziva trnce, ovo je zapravo umjetničko djelo. Nema vremena za disanje. Ako želite testirati reflekse do krajnjih granica, zaronite u invaziju iz 92. Pred nama je goli adrenalin, Contra 3 The Alien Wars. Konami je ovdje stisnuo gas do daske, od jahanja na letećim projektilima do onih ludih rotirajućih nivoa iz ptičje perspektive. Ekran je doslovno gorio. Napokon smo dobili opciju nošenja dva oružja odjednom, a svaka sekunda stajanja na mjestu značila je ekspresni game over. Ovo se igralo isključivo u dvoje, uz obavezno deranje na frenda kad vam ispred nosa pokupi kultni spread pušku. Ko bi rekao da će onaj iritantni crveni demon koji nam je čupao živce u Ghost and Goblins dobiti vlastitu igru. Godina je 94. a pred nama je mračni Demon Crest. Capcom nam je ovdje servirao pravo gotičko remek dijelo. Igrate kao Firebrand, slobodno letite iznad jezivih nivoa i skupljate magične grbove. Svaki grb vas je pretvarao u drugačiju vrstu demona s posebnim moćima, što vam je otvaralo potpuno nove skrivene rute kroz mapu. Atmosfera je bila teška, a glazba apsolutno sablasna. Prava muka bila otključiti kraj i preživjeti pakleni boss fight s Dark Demonom. Vežite pojase, lansiramo sa budućnost. Prije pravog 3D-a postojala je samo jedna definicija ekstremne brzine na konzolama, neponovljivi F-Zero. Taj famozni mod 7 chip rotirao je staze toliko brzo da su nam doslovno ispadale oči. Birali smo Captaina Falcona i jurili kroz Mute City uz uvjerljivo najnabrijaniji glazbeni hit 90-ih. Ovdje kočnice ne postoje, svako struganje po onim električnim rubovima staze značilo je sigurno eksploziju vaše letjelice. Nema većeg stresa nego kad u zadnjem krugu promašite skakonicu i odletite u prazno dok vas protivnici prestižu. Čujete li onog spikera u glavi kako urla gol? Prije ere modernog PES-a i FIFA našim kauč turnirima je vladala samo jedna svetinja, International Superstar Soccer. Koga briga što nismo imali prave licence kad je legendarni brazilski napadač Aleo trgao mreže s pola terena. Konami nam je napokon napravio nogomet koji se igrao tečno i prirodno. Animacije su za to doba bile čudo, a one osjećaj kad složiš savršen lažnjak i ostaviš golmana u prašini bio je neprocjenjiv.
Prije nego što su igre dobile glasovne glumce i 3D animacije, emocije su se crtale u 16 bita. Godina je 1991. a mi svjedočimo rođenju modernog RPG-a uz veličanstveni Final Fantasy IV. Ovo nije bila priča o spašavanju svijeta, već mračna priča o iskupljenju. Gledati se Sila kako odbacuje oklop mračnog viteza da bi postao paladin bio je filmski trenutak našeg djetinjstva. Uz to Squaresoft nam je ovdje prvi put uvalio onaj famozni Active Time Battle sustav. Ubacili smo kazetu i Konami nas je lansirao najluđu moguću verziju feudalnog Japana. Nismo imali pojma što se točno događa na ekranu, ali smo obožavali The Legend of Mystical Ninja. Ova avantura Kida Yinga i Dr. Younga donijela je savršen kaos u dvoje. Nismo samo trčali u desno, ovdje smo zapravo istraživali gradove, jeli u restoranima i mlatili neprijatelje lulama. A sjećate li se onog trenutka kad frendu doslovno skočite na leđa pa vas on nosi kroz level dok vi bacate novčiće? Čista komedija od mehanike. Dok su ostali skupljali gljive u 2D formatu, Nintendo je ubacio dodatni procesor direktno u kazetu i brutalno nas lansira u pravi 3D svemir. Na radaru nam je povijesni Star Fox. Taj magični Super FX čip gurao je poligon nad kojih su nam padale vilice. Letiti Airwingom bilo je neviđeno čudo tehnologije, ali prava priča bila je vaša ekipa. Falco vam je stalno pametovao, Pepi glumio oca, a onaj nesposobni žabac Slippy svake 3 sekunde vrišti da mu skinete neprijatelje s repa. Priznajte mi koliko ste puta namjerno pustili Slippy da izgori. Mislili ste da Super FX čip služi samo za svemirske brodove? Nintendo je 1994. uzeo tu istu 3D tehnologiju, nalijepio ogromne oči na automobile i lansirao ludi Stunt Race FX. Ovo je bio naš prvi sudar s pravim poligonskim utrkama. Da, igra je trzala, frame rate se jedva vukao, ali tada nam je to izgledalo kao čudo. Bilo je apsolutno genijalno gledati kako se auti doslovno raspadaju, a oči mi skaču u panici svaki put kad se zabijete u zid. Divlja fizika i skupljanje zvjezdica za bus pretvarali su svaku stazu u čisto preživljavanje. Ako današnji gameri misle da znaju što je teška igra, očito nikad nisu lomili živce na ovom Capcomovom remake dijelu. Dobrodošli u apsolutni pako iz 92. Pred nama je nemilosrdni Super Ghouls and Ghosts. Jedan jedini krivi potez i vitez Artur gubi svoj moćni oklop, ostavljajući vas da trčite kroz hordu demona u običnim boksericama na srca. Svaki milimetar bio je bitan, a onaj famozni dvostruki skok bio je čista lutrija. Kad jednom odskočite, nema mijenjanja smjera u zraku i obično sledite ravno u provaliju. Uzimamo rekete u ruke i još 1991. godine kad je SNES tek sletio naše dnevne boravke, Nintendo nam je odmah servirao čistu arkadnu zarazu, legendarni Super Tennis. Grafika je možda bila jednostavna, ali je gameplay kidao. Mogli ste plasirati savršeni slice, dovoditi frenda do ludila lobovima i zakucavati epske smećeve na mreži, a onaj kultni mutni digitalizirani glas suca koji vam je mrtvo hladno viče fault ili out, to nam svima trajno urezalo u pamćenje. Kauboji, sačmarice i divovski roboti. Natsume nam je 1994. servirao najluđi svemirski western ikad viđen na konzolama. Pripremite refleksi za pucački kaos zvan Wild Guns. Ovo nije bio običan platformer, nego genijalna pucačina gdje se istovremeno micali nišan i bacali se po podu da izbjegnete raketiranje. Bilo da ste birali klinte ili jeni, ekran je neprestano eksplodirao. Najbolja fora, mogli ste lasom zalediti neprijatelju, uništavati apsolutno sve u pozadini. Od čaše do zgrada, pa čak i pucati po tuđim mecima u zraku da spasite živu glavu. Kad ste u videoteci na polici ugledali onu zlokobnu potpunu crnu kazetu, znali ste da slijedi lomljenje prstiju. Godina je 95. a u ring ulazi brutalni Killer Instinct. Rare je ovdje napravio pravo čudo. Prerenderirana grafika s likovima poput Fulgora i Jaga izgledala je potpuno svemirski za to doba. Ali pravi show krao je taj divlji, prebrzi sustav borbe. Povezivanje udaraca bio je čisti adrenalin, a kad bi onaj legendarni speaker iz zvučnika zaurlo Combo Breaker, trnci su prolazili kroz cijelo tijelo. Zašto kupiti jednu igru kad na istoj kazeti možete dobiti nevjerojatnih 8? Naša omiljena roza kuglica nam je 96. servirala ultimativni gaming švedski stol Kirby Superstar. Ovdje usisavanje neprijatelja i krađa njihovih moći dovedena do apsolutnog savršenstva, od skupljanja blaga u ugodnim rudnicima do onih napetih utrka s kraljem DDD-om. Sadržaj je bilo nabacanje, a najbolja inovacija, mogli ste žrtvovati svoju trenutnu moć da stvorite pomagača, pretvarajući cijeli ovaj šareni kaos u vrhunsko co-op iskustvo.
Plavi bombaš s 8-bitnog Nintendo otišao je u teretanu. Capcom ga je 93. naoružao brzo i stvorio apsolutnu zvijer. Pred nama je mračni i brži Mega Man X. Ovdje je mehanika doživjela pravu revoluciju. Po prvi puta smo dobili dash potez i onaj famozni skok od zida, što je igranju činilo nevjerojatno fluidnim. Lov na Maverick bossove poput Storm Eagle uz čistu rock glazbu bio je goli adrenalin, a traženje doktora Lichtovog skrivenih kapsula za nadogradnju oklopa postala je naša najveća obsesija. Najveći grijeh prvog dijela napokon je ispravljen. Godine 93. Capcom nam je uslišio molitve, vratio opciju za 2 igrača i izbacio nas na asfalt. Pred nama je udarački Final Fight 2. Ostaci Mad Gear bande su se vratili, ali ovaj put nismo čistili samo Metro City, već smo doslovno putovali svijetom i mlatili huligan od Hong Konga do Francuske. Birali smo brzo Maki Carlosa ili starog dobrog gradonačelnika Hegera. Njegov legendarni vrteći lariat potez doslovno usisavao neprijatelje i čistio cijeli ekran. Konami 90-ih nije radio samo mračne tabačine, već je savršeno živio našu subotnje jutra pred televizorom. Pred nama je urnebesni Tiny Toon Adventures Buster Boost Loose. Ovdje smo doslovno igrali crtić. Busterovi ludi dash potezi tjeraju nas je da trčemo ravno po zidovima i plafonima kroz nevjerojatno fluidnu grafiku. A raznolikost nivoa bio je potpuni kaos. U jednom trenu bježite kroz jezivu vilu, a u drugom vas gaze na američkom nogometu, a onda odjednom letite u svemir u apsolutnoj parodiji na ratove zvijezda. Naucite pončo i napunite sačmarice. Konami nas je ravno s arkadnih aparata katapultirao u najšareniji divlji zapad 90-ih. Na našoj potjernici je legendarni Sunset Riders. Ovaj run and gun klasik bio je čisti adrenalin. Svi smo se svađali tko će u co-opu igrati s Cormanom u onom kričevom rozom sombreru. Ekran je neprestano vrvio mecima koje smo u panici izbjegavali onim legendarnim klizanjem po prašini. A tek onaj ludili vel gdje na konjima jurite uz vlak ili doslovno skačete po leđima bikova usred stampeda. Upalite motore i pazite na banane. Godina 92. Nintendo je poslije svoje maskote u kartinge i doslovno izmislio potpuno novi žanr. Na stazu izlazi dječjih utrka, legendarni Super Mario Kart. Nema goreg osjećaja nego voditi cijelu utrku, a onda dobiti crvenu kornjaču leđa milisekundu prije cilja. Mod 7 grafika vrtele staze pod našim gumama, ali pravi kaos bio onaj legendarni Battle Mode. Svi smo satima gubili živce pokušavajući probušiti ona 3 balona frendu dok panično bježimo po areni s duhovima. Spremite se za totalni kaos. Hudson Soft nam je 93. donio naslov zbog kojeg smo molili roditelji da nam kupe onaj multitap dodatak za 4 kontrolera. Na redu je eksplozivni Super Bomberman. Prava magija krila se u borbenoj areni koja se u sekundi pretvarala u nepredvidivo minsko polje. Mahnito smo probijali zidove i skupljali kliziljke za brzinu, a nema glupljeg osjećaja na svijetu nego kad slučajno zaglavite sami sebe u kutu vlastitom bombom. Gledate kako blinka, a spasa jednostavno nema. Mislili ste da će ovo biti samo opuštena vožnja kroz dječju bojanku? Nintendo nas je 95. potpuno prevario i servirao najljepšu, ali i najstresniju platformsku igru naših djetinjstva, Super Mario World 2 Yoshi Island. Ovdje je Yoshi napokon vodio glavnu riječ. Gutanje neprijatelje, pretvaranje u jaja i snajpersko gađanje onih letećih oblaka s upitnicima bilo je nevjerojatno fluidno. Uz pomoć moćnog Super FX2 čipa svaki nivo izgledao kao živo pastelno remek dijelo s divovskim rotirajućim bosovima od kojih nam je padala vilica. Pripremite češnjak i svetu vodicu. Kad je noć pala na 16 bita, Konami nas je poslao ravno pred vrata najstrašnijeg dvorca. Iz mrtvih dižemo pravo mračno remek dijelo Super Castlevania 4. Simon Belmont je ovdje napokon postao zvijer. Udaranje bićem u svih 8 smjerova i ono famozno Litovo mlatarenje za blokiranje tuđih projektila bilo je genijalno, a tek grafika, kad ste prvi put ušli u ono rotirajuću valjkastu sobu ili se bićem njihali preko lustera, vilica je doslovno padala na pod. Sve to, naravno, uz uvjerljivo najmoćniji gotički soundtrack 90-ih. Zaboravite na putokaze i mape. Godine 94. Nintendo nas je bacio u potpunu svemirsku izolaciju i doslovno izmislio svoj vlastiti žanar. Pred nama je mračno remek dijelo Super Metroid. Ovdje vas apsolutno nitko nije držao za ruku. Lutanje kroz klaustrofobične hodnike Zebesa bilo je čisto preživljavanje. Bili smo opsjednuti pucanjem po svakom zidu i lomljenjem prstiju na onom frustrirajućem teškom wall jumpu. A sjećate li se šoka kad je iz mraka izronio divovski Kraid koji je zauzimao doslovno cijeli ekran? Čista 16-bitna jeza i savršenstvo dizajna.
Zaboravite nasumično udaranje po gumbima. Godina 1994. Nintendo nas je ubacio ravno u ring gdje su preživljavali samo najbrži refleksi. Navucite rukavice, pred nama je nemilosrdni Super Punch Out. Ovo nije bila obična tabačina, ovo je bio brutalni ples memoriranja tuđih poteza. Naš prozirni boksač mora je savršeno tempirati izmicanje kako bi napunio nefamozni KO mjerač. A kad ga napunite, slijedi rafal udarac od kojeg pucaju arkade. Od ogromnog Bear Hagera do nezaustavljivog juriša Bald Bulla. Svaki protivnik je bio masivna šarena slagalica koju ste morali riješiti šakama. Naručite picu s duplim sirom. Godina 92. Konami je uzeo arkadno savršenstvo i ugurao ga ravno u naše SNES konzole. Pred nama je neponovljivi ninja kornjača in Turtle Time. Ovo je bio apsolutni vrhunac beat-up žanra, od ovog ludog mod 7 efekta kad zgrabite fut vojnika i zakucate ga ravno u ekran, pa do surfanja na hoverboardima. Akcija u dvoje nije stajala zapravo ni sekunde. Putovali smo kroz vrijeme, mlatili dinosaure, a svi su pred televizorom otimali tko će igrati s Donatellom jer je njegov štab čistio pol ekrana. Čim bi se iz televizora začula ona dva kultna pucnja prstima, znali ste da slijedi najčudnija noć vašeg djetinjstva. Godina 92. Ocean nas je zaključao u ogromnu jezivu vilu u platformeru The Addams Family. Nije to bilo ono klasičnog idi samo desno, bili smo Gomezi, doslovno smo satima lutali kroz ogromnu kuću, prepunu tajnih vrata tražeći Mortisiju i ostatak obitelji. Igra je imala onu specifičnu pomalo sklisku fiziku skakanja po duhovima od koji su vam pucali živci, ali kad biste pronašli onu kapicu s propelerom za letenje, rešetali ste neprijatelje. Kada vas usred ulice iskoči divovski demon u pelenama, znali ste da ovo nije klasičan horor. Godina 93. LucasArts nas je bacio u apsolutnu parodiju B-filmova uz nevjerojatno zarazni zombies Eat My Neighbors. Naoružani vodnim pištoljima, Zek i Julie su mahnito trčali mapom i spašavali navijačice, roštiljmajstore i izgubljene turiste od sigurne smrti. U dvoje to bio čisti lom, pogotovo kad bi onaj mali radar počeo brzano pištati da je susjed u opasnosti, a Arsenal od gađenja zombija rajčicama do onog epskog trenutka kad popijete ljubičasti napitak i pretvorite se u ogromno čudovište. Kad su se 94. godine na ekranu pojavile ove prerenderirane gorile, cijeli svijet je mislio da gleda u konzolu sljedeće generacije. Rare iz SNES-a izvukao čistu crnu magiju i stvorio Donkey Kong Country. Ova igra je vizualno zgazila sve pred sobom. Onaj glatki prijelaz kad teškog Donkija zamijeniti za brzog Didija usred skoka bio je pravo savršenstvo. Skupljali smo banane, jahali Rambija koji je razbio skrivene zidove, a sve to uz onaj nevjerojatno atmosferski, duboki soundtrack Davida Weisa koji dan danas zvuči nestvarno dobro. Jeste li više voljeli igrati s Donkijem ili s Didijem? Napišite mi u komentare. Kišna noć, grmljavina i onaj telepatski poziv u pomoć koji nas je probudio iz kreveta. Godina 91. Nintendo je iskovao apsolutno savršenstvo i poslano su Hyrule. Pred nama je sveti gral SNES-a Zelda The Link to the Past. Izvlačenje Master Mača iz magle u izgubljenoj šumi bio je epski trenutak od kojeg su prolazili trnci, ali prava genijalnost krila se u magičnom ogledalu i putovanju između svijeta svjetlosti i mračne i zapačene verzije cijele mape. Rješavali smo nevjerojatne tamnice, skupljali dijelove srca i mahnito se zaljetavali Pegazovim čizmama u svako drvo, nadajući se da će ispasti skriveni novčić ili vila. Prije nego što je stvorio jezivi Resident Evil, genijalni Shinji Mikami dizajnirao je Disneyevu igru. Godina 93. Capcom nam je servirao ultimativni co-op test za prijateljstvo za Goof Troop. Ovo nije bio klasični platformer, nego briljantna akcijska slagalica na gusarskom otoku. Birali ste sporog ali snažnog Šilju ili brzog ili slabijeg Maxa. Ovdje nismo skakali po neprijateljima, već smo ih mahnito gađali bačvama, bombama ili vazama. Onaj ispaljivač kuka bio apsolutni hit za skupljanje voća, ali pravo kidenje živaca bile su one zloglasne zagonetke s udaranjem kliznih blokova koje su tražile savršenu koordinaciju. Za sam kraj ostavili smo apsolutno kralja, igru s kojoj smo dobili konzolu i koja je definirala cijelu jednu generaciju. Skidamo kapu pred najvećim 2D platformerom svih vremena, Super Mario World. Nintendo nas je bacio na ogromnu mapu prepunu skrivenih ključanica i onih totalno zbunjujućih kuća duhova. Ovdje smo po prvi put uzdjahali Yoshija i gutali sve pred sobom. A kad ste uhvatili onaj žuti plašt, uz malo zaleta mogli ste doslovno preletiti cijeli nivo iznad ekrana. Pronalazak tajnog Star Roada i onih šarenih Yoshija bio apsolutni vrhunac našeg djetinjstva.